Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрүүчүлөр, жалпы YouTube көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Ушул экранда турган өтө сонун уйлар сатууга чыкты, туугандар. Карап көрүңүздөр, мынакей. Выз төртөөнүн тең түптүс чыгат экен, достор, сүттөрү. Бул уй бооз, саан. Туугандар, мына музоосу уруп турат, билинип калган. Анан момундай эркек музоосу менен биринчи туут, экинчисине бооз уйлар дагы бар. Каналды колдоп, баягыдай эле тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Музоосу 5 айлык эркек музоосу менен мынакей шивит. Достор, ээси маалымат чекеден берет. Мына сүт чыгыштарын караңыздар. Төртөөнүн тең выз сүттөрү чыгат экен, туугандар. Толук маалыматты угуңуздар. Ээси тиштерин дагы ачып көргөзүп берет. Каналды колдоп туруңуздар, мынакей тишин дагы көрсөңүздөр болот. Жашын тишинен да билсеңиздер, туугандар. Мынакей алганда сураңыздар, тишин ачып көргөз деп. Тишинен дагы жашын билсеңиздер болот. Мына момундай дагы музоолуу ургач музоосу менен чоңоюп калган. Мына ушундай уйлар дагы бар. Алдыда бүт маалыматты берет. Угуңуздар. Жалпы саны 5 баш, достор. Өтө жакшы уйлар чыкты. Баалары деле жеңил, достор, туугандар. Эми видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Бааларын айтат чекеден, туугандар. Көрүңүздөр, ушундай уйлар сатууга чыкты. Чүй облусу Кара Балта шаарында мына музоолору. Бүгүн 11 сентябрь 2025 жыл. Ассаламу алейкум. 5 баш уй сатылат. Биринчи номерде таза Алато породасында уй. 3-чү туут. Азыр 6,5-7 айга бооз. Азыр салат 4,5 тең иштейт. Сегиз 10 литр сүтү бар. 7 ай бооз. Üçüncü torpaq içinde. Böyle torpaq urunat. Cemleri yumuşak. Hazır. 8'den 10 litrega çeyin süt var. Жаңы туғанда 20'dan video öğret. İkinci nomerde şu birinci tuğut Kınajın 10 litre sütü menen torpağı taza şviц 5 aylık asmini olgan şviц torpaq özü taza Alato parodasında Kınajın kaçıp kalgan 2 ay boz 4'ten jelin yumuşak. İçinde ikincisi erkek çoğun torpağımen dört diş. Bunların bazısı bu 165 mi? Çakını. 7 ay boz sağ. Bu erkek şviç. Bu kasımenen 190.000. Gemi var. Boyu 1.30. Yaş. Üçüncü nomerde burada Alato parodasında Kınajın birinci torpağı burada şviç Alato argındaşkan urgaç torpağı burada boyu 1.35 öte büyük Kınajın tanıyma men 12
Ден 14 литрге чейин сүтү бар. Желиндер жумшак. Төртөө тең иштейт. Жош, теппейт. Бул да качып калды букадан. 1,5-2 ай болуп калды. Торпогу 4 айлык. Bunun bahası 180 bin. 14 litre çeyin sütü var. Dördüncü nomerde taza alatot parodasındağı ikinci tut uyun. Şimdi can tutu. Orgaçı torpoğu. Бұл да жаңы туған. Шыл екі үй жаңы туды. Бұлардың сүттері 18 сүтте. Алла 20 литрға шығарды бұйса. Еркек торпоғы. Бұның қазір 18-19 литр сүттері бар. Өте биік, бойы 1,40. İşte. Hazır 18 litre süt var. Tuğanına 10 gün oldu. İkinci tut. Buğa 15 gün oldu torpağına. Bu da alat o çornopiyostur argındaşkan. Öteden işteydi. Şak. Az 20 litre süt var. Aç. Alt ikinci tut. Bu iki uydun bağısı 200 minden. Bir önlükü erkek, bir ön kurmaç. Sütleri garantiya. Gelip gör. Sağıp görseler болады. Доставка var. Жеті облысқа шейін доставка қылып береміз. Бойлары чоң. Боз, 7 ай. Hazır sütü de var. Boyu 1,35.